Ya mainin Pokemon lagi. Udah sampai mana nih? Gue liat-liat Snatch. Itu kesini ya, nemu Zygarde. Sina wants to talk to you. 10%. Bentar. Gue rekaman di Jawa nih, Nyet. Bond change. Suruh kesini kan ya? Mana ya profesornya? Oh ini bro. Sini dulu. Kukui. Rute 10. Ready to go. Ready wae atau course. I'm out now. Gue ini sambil ngecas guys ya. Tapi kuat ya, Nyet. Boleh, Nyet. Kuat, Nyet. Johto Region. Iya, di sini kayak Johto ya. Johto kan Cina-Cina gitu kan. Aduh, nggak ada bola lagi, Nyet. Biasa, lagging dulu. Oh iya, udah berubah ya, gue baru ingat guys. Sial, dia kuat. Oh my. Manggil siapa dia? Sial, ada lagi Nyet. 600 lumayan deh. Oh dia nge-heal ini ya. Aku fail. Bug bite. You gonna die bro. Aduh, dia manggil orang lagi. Selin banget dah. What the hell, kemome? Ini gome. Habis lagi Thunderbolt gua. Nah, syukur critical kan lu. Bubble beam. Mati lo. Sial. Aduh. Wah, nggak habis-habis nih. Untung ngebat coy.
They gonna die, bro. Farming ini mah. Anjay, berubah juga deh. Jadi apa ya? Desi 2 ya? Desi 2 bro. Oh iya lengkap bro. Desi 2 burung demit. Spirit Cycle. Ini special move ya. Oh ghost bro. Oh mirip Rock Tom ya. Astonisnya ganti. Aduh ya. Loh, kenapa saya belai gue di depan? Cabut aja gak sih? Cabut aja lah. Big Mushroom. Oh my wa boy Shinero. Meow. Kabur lah. Gue liat Desi 2 gue udah masih double tap gak? Saya liat gue ghost deh. Oh, grass ghost kan, bukan flying lagi. Ini masih ini gak sih? Masih overgrow ya. Special attack sama attack sama ya. Ntar ini gua move dulu. Mati tapi ya.